फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। अनि आज चाहिँ हामी डिलरमा छौं, काम गर्ने ठाउँमा। अनि सामान लोड गर्न आँटेको आज लास्ट डे छ। दशैंको छुट्टीहरु भन्दा अगाडि नि बहिनी यहाँ चाहिँ उताल्दै राख्दै छ। यस्तो दरी छ नि मगर्ने हो क्या, फेरि लास्टै दरी छ है। अनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरु भयो, निम्बु पानी अनि ठुलो यो सानोहरुबाट छ। अनि अरु पनि छ, यो नेचुरल जुसहरु भयो, ता पनि छ। स्ट्रबेरी फ्लेभरमा छ। मिक्स गर्दैछौँ किवीको पनि ल। लोड हुँदैछ अब गाडीमा बहिनीको सामान बल्ल तल। चौडा पुऱ्याउनु गयो अनि हाम्रो ऐना भाँचेर बहिनी चाहिँ यसरी समाइरहेको थियो होइन। अनि सुनेले यहाँ छ गाडी कुदाउँदैछ। गर्मी ओभर धेरै छ आज पनि, यस्तो भिडै जाम भएको थोरै बेर भइसकेन। यो माछा भौडीमा हो, यति धेरै जाम छ, यति धेरै जाम छ। थोरै बेर भइसकेर यहाँ बसेको बसै भएको। जाम भएको भइ छ। बहिनी समाको समय चाहिँ कस्तो लागिरहेछ बहिनी ऐना समाउँदा? हाम्रो सक्यो, अर्डरको सामान दिइसक्यो। फर्किँदैछौँ गाडी लिएर डिलर। फेरि गर्यो अब चाहिँ डिलर जान्छौँ। अनि त्यसपछि सरले पार्टी खुवाउनुहुन्छ आज है। पार्टी खाने सरको खाने पैसा हामी नदिने त। बहिनी हो, दिदी हो उहाँ। त्यो डिलरमा सबैभन्दा धेरै कराउने मान्छे। डुबाउने मान्छे चाहिँ डुबाउने होइन, कराउने हो। के खाने रे सर तपाईँ? भरे भ्लगमा आउँछ नि, नभन्नु नि के खानुहुन्छ भनेर। अनि आइम निश्चल केसी भन्नु न। सबभन्दा धेरै सिद्धिकासँग झगडा गर्ने मान्छे। हाम्रो भ्लग गर्ने मान्छे चाहिँ एकदम माया लाग्दो पनि हुन्छ अनि रिस पनि उठाउनुहुन्छ। रिस चाहिँ मैले उठाउँछु भन्नु न। कहिलेकाहीँ उसले रिस उठाउँछ, कहिलेकाहीँ म रिस उठाउँछु। माया पर्छ नि। उसलाई केही भन्नु छ बहिनी? आज बेच्दा बेच्दा थाकेकी थिएँ। मानव सर के भन्नु चाहनुहुन्छ? मानव सर अब आउनु थाल्ने बित्तिकै होइन, खाजा आउने बित्तिकै मोबाइल तेर्छौ नि सबैजना। मानव चाहिँ किन नतेर्सेको? भर्खर भिडियो खान त मन थिएन तर हेर्दाखेरि खाउँ लाग्दा ठिक छ। फेरि छ यसरी बिन्स अनि यसरी हुन्छ नि, यसरी ठुल्ठुलो क्या, सानो सानो पिस होइन कि ठुल्ठुलो भयो भने चाहिँ कस्तो दामी लाग्छ भने खान। ठिकै हो, क्यामेरा गएर लाग्छ। किन चिल्ली अलिकति पिरो हल्का हुन्छ।
Aku kan tinggal di Jawa. Mana? Mahal kan? Pasti kan. Masalah apa? Oh benar betul. Ini kita berdiri pada kontetannya. Oh iya. Pas ini kan. Kaya itu kan mau satu. Mana tiga ya itu salah. Masuk. Masuk itu. Biar kasih ke saya. Tuh itu dulu ada itu isi kamu. Iya satu. Kau ini apa betul apa? Jangan dulu. Cak, sudah boleh mana? Ini mana ini? Ada Kan lagi. di mana tadi kan di mana? Dia. Kalau kan. Iya. Tes doain no. Sistem yang akhir kan. Kau tak nak mana? Kau tak nak mana? Dia sini orang kan. Aku makan itu. Ini aku beli air kan. Ini. Kau benar betul. Malam. Sampai di mana lebih dari terang. Oh iya. Oh, salah satu sih. Mana chicken chicken itu betul. Pas kasih makan boleh. Boleh. Macam kau. Kalau yang lain cuma mani. Sok kira itu berarti sok kira cabai itu. Anda cuma makan itu mungkin jadi kita pun makan aja. Kamu tuh nak kata lagi? Mana makan? Mana? Coba lagi kita. Anda, ambil makan dulu Anda. Ini orang bilang tak sama itu. Oh, betul berarti kasih kami tak tahu. Aduh. Mereka cuma tersekat. Memang betul betul hafal ini. Boleh itu. Boleh nak. Lalu kan mau. Itu lagi. Kalau mau anda hari ini, boleh tu mau. Banyak yang kalian tahu. Kan harus tahu itu harus mana. Itu mata dos juga masuk kalau tadi. Mata itu. Kamu ni boleh tu. Hari mana ini sudah je. Tidak harus itu pakai kan. Ini sudah doti deh. Ini foto boleh jadi macam cari Oh, pinjam. dia maksudnya. Ini ada foto salah. Pinjam foto. Bola ni, kan nanti orang tidak pun gitu. Oh, dia kan nanti boleh. Oh, kita boleh. Jadi mana milih? Tahu kan bisa sesuatu mana? Coba coba. Oh, itu kan kita itu bukan nanti. Ya. Terus orang mana tadi? Jadi tahu tu udah mau balik gitu kan? Oh. Sini bukan kan lo. Oh, ini sambil ada. Mau cari tinta gitu sambil ada tu itu. Nanti cari kan. Masa soal ini? Oh, ini dia mana? Tinta gitu. Aduh, saya jawab lah. Kim boleh tahu lah. Kim boleh tahu. Ada isma kiba, isma udah gue pardon. Salah nih lagi. Terus ada salah pun bisa ke. Terus salah crispy gitu, creamy. Nah, itu sebenarnya salah doang. Oh iya, mulai sampai. Mana? Jadi, anda beri pani tinta kan? Bantu saya. Kelihatan. Kita harus cari jalan dari sini. Video banyak aja gitu. Kau tinggal gue sih. Iya. Bisa apa nanya? Bisa orang sini. Tapi cuma kasih nih. Pada saya udah orang dekat. Ini baru mau ke mungkin gitu. Mana terus? Oh, jenuh. Mana lagi sini? Itu nanti berahanya. Tapi kan Ini masalah kan? Sebentar kan tekan itu siapa ada tanggung. Apa ya? Udah kan. Untuk kira. Nanti itu. Itu saya soal itu. Teman ini lalu kan. Sasang dulu. Sasang dulu. Sasang ada pesan dulu. Sasang dulu. Cek mana dia? Sasang dulu. Hampir atau? Kau terus mati tadi? Mati kau tu? Jadi kamu susah menjadi sekarang. Kau tak boleh. Kau yang lain. Ada tu. Apa? Mana ada? Mana yang mau beli? Stop ya nak. Itu sebenarnya. Hai, kau ini kita nak hai nanti. Lain. Baik baik kau. Darling, kau makan ni. And they say it's about portion. More than. Darling, kau.
खाने जस्तो मसिको जस्तो लागेन मलाई मलाई खाने जस्तो लागेन यो भुडी भयो न सुन्दा धेरै बोलायो भने यिनीहरूले त्यसै त्यसै मलाई घर पर्छ तर मोमो लास्टै मिठो छ कस्तो टेस्ट लाग्छ त्यो स्टिम भएको अर्को हुन्छ होला खाइरहेको छ नि फ्राइड भएर होला बनाएर भएछ लाग्यो होइन खाइसकेर अब हिँड्नलाई ठिक गरेको यो चाहिँ मैले फुलेर आएको अघि नर्सरीबाट मम्मीको लागि है अनि बहिनी त्यहाँ स्टोरी हाल्दैछ अनि आजको दिनको लागि चाहिँ बाई बाई एभ्रिवान भोलि चाहिँ म घर गएको जान्छु एकैचोटि